Kani gadega Pati CCTV. Hak jing yai bot den ban pendo jat yaki kam khayi yo jat jing di penbuat basne utam balas dang mansu thet bat pengop hak jing kerni yaki babon ki samla hanen gasngi ka khat khandai tade uyayong ki pulet kanong ba kilayo ban kam yaki arngot ki breu ki bran khti hak ni kam be an yaki ni ki nong khayi drugs ki balayo kam na Butcher Road Shillong na tip kerteng kum Rashid Ali arp news nem karta bat Dipak Gurung live south nem karta kini kerunar kila penukam dak kali Hyundai Ion kabaran yo number ML05M 8889 bat na kani kali ke bagi penukam ki polet kilayo ban kurop yo drugs bakya 0.0 gram kebala subajor bau dai u heroin mana ni biang halo sak bisa halo halo satu halo dante Spo yang follow baik sama dulu aram sih tahu nih tiga dalu Stop. Siapa tu? इधर ही इधर क्या तो विटनेस लॉन्ग हेयर वाला हाँ कहाँ की और टैक्सी था उसका फोटो ले लेगा तुरंत हाँ मैंने यो ना नो इको marka plastic weight mila 0.63 iya confirm nah apa weh baik ano man asar dulu kan ha tahu jiwa ke udah Kani gadega Pati CCTV.